Kedam tang wo signify easier ni Rongmongve long kedo Saint Paul High School hin pen patir pi ponsi long ri arlo inglong arlok theng pi theng phang chirai kom nang ji pura environment rally kapaman pon Bangsa sai kedeng ponalong Rongmongve Saint Paul High School atum pen patir pi ponsi long ri long padarlo theng pi theng phang ko son si chirai kom thek ji ma pu pen environment rally ja mek kedeng pon Pirthia long theng pi theng phang jong se avi pulote moni ratu penang an ki sung duji Ati theng pi theng phang chirai kompensi tomon arvi duji lasi solang dwara do anta theng pi theng phang kivir ke hinu posi relia hut ninje pom Mason school pen ke bipon pelang binili tum maso environment de madi si kachiseke madi kacherok tok amai kosini tum ladak Rongmongve arlok along bipon ang kokma pulute binili tum langdam lo matha lo la pen munthi lo theng pi theng phang nang kai pena jok non ni tum kisung ni tum ekdam long pensi radam phala so kisung pen chiba jok nangji pulute ni tum kupi pensi chiba jok nangima pupang solam the pensi ni tum kini makso drama pen ni tum dak ni tum patlang ponlo la pen bangke plastic a big en pen a jok Bangsa joksi Saint Paul High School Rongmongve atum pen safe tree safe art ko alam the pik en ponsi jai megalong lam kan hai hui paklang ponsi solang dwara da phat pachini pon Bangsa jai megalong Saint Paul High School Rongmongve Father Justin Korean Headmistress Sister Anita John Lapen Lothan Bang Edward Ronghang atum pen than pachini pon atengke kedam tang wo signify easier ni neletum Saint Paul High School pen bangsa jai me kedeng pon nang kok alam theke non pirthia long theng pi theng phang pen nang an tivir si thek pon long lo environment clean and to keep this earth safe, because the clean earth can give us healthy life and also it can make us more happy in our day-to-day life. So this short message of children through the preparation of the street play they have performed here, and people have witnessed it. And indeed it is a joyful occasion for the entire family of St. Paul's High School and to provide this beautiful message to people. इसी कारण से आज हम लोग स्कूल के सभी बच्चे लोग इस गांव में इकट्ठे हुए हैं और पूरे जनता को हम लोग ये बताना चाहते हैं कि हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, स्वच्छ रखना है, क्योंकि आजकल हमारे पूरे देश में वाटर पोल्यूशन है, ध्वनि प्रदूषण है और ये सबको बंद करने के लिए हम लोग ये अवेयरनेस दे रहे हैं कि हम लोग प्लास्टिक को अधिक प्रयोग ना करें और उसे ना जलाएं, क्योंकि वो जलाने से उसका कोई प्रयोग नहीं है, ख़त्म नहीं हो सकता। हमारे मिट्टी को, हमारे वातावरण को, हमारे उर्वरा शक्ति ज़मीन को ख़त्म करता है। इसी कारण से हम आज हमारे जितने भी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम इन्हें बताना चाहते हैं अपने स्कूल के द्वारा कि हम अपने पूरे वातावरण को सुरक्षित रखें और स्वच्छ रखें, ताकि हमारे आने वाले भविष्य में जितने भी लोग Rongmongve pen love sing terang karbing long life